Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adamlar menen bolğan mamlesinde biz üçün ülgülü bolğan ar bir jakşylyk kılgan adamdın jakşylygyny qaytargan, alardın jakşylygyny unutpastan har daim estep жүрген süýüktü peygambarybызга salam jana salavatlar bolsun. Bul alamdy jaratkanda kemçiliksiz jaratkan Allah Taalaga çeksiz maktoo, dаңktоо bolsun. Ulu jaratuvçubuz Allah Taalam Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ bir-biriňer menen bolğan mamleňerde bir-biriňerge kılgan jakşylygyňardy unutpagla. Bir-biriňerge bolğan jakşy mamleňerdi, ıntymağıňardy, jakşy gündördi unutpagla diýdi. Unutunun eň jamany bol özüňün, eliňin, jeriňin taryhyny unutu. Qaysı bir gündörde kanday igilikdi, batırlary köp, kançalagan ellerdi başkargan taryhybız bar. Bul taryhty unutu eň jamany unutu. Dağı bul unutunun eň jamany kim toba kılgan bolsa, toba kılıp jakşı adam bolup elge, Kudayga jakındap, elge hizmet kılıp iyiliklerge jetip kalsa, bирок oşol wagtda özünün ötken gününde kemçilikdi, günökör bolup жүрген gündördi unutup koýusu bul öte jaman unutu. Jana alım adam, bilimli adam qaysı bir gündörde ilimsiz ele, qaysı bir gündörde oşol malumatlar, bilgen nersesi jok ele. Oşol gündörde unutup koýu dagın bul öte jaman unutu. Andan keyinki unutu mazlum bolup biröөнün aldında kıyınçılığa uçurap, kısımga alınıp, kandaydı bir gündörde kıyınçılığa uçurap жүрüp, yeňişke, iýgilike jetkenden keyin alardın barın unutup, ar daim jeňiştin, iýgiliktin üstüne жүрgen adamday bolup kalıp, bul dagı eň jaman unutu. Egerde iki dostun arasında kança jyl jakşı mamuleden keyin, ıntymaqdan keyin, dostlaşıp жүрgenden keyin, jakşı baktılı gündörden keyin oşol gündördi unutup, anın barın artta taştap koýu dagın bul eň jaman unutu. Andan da ötken jaman unutu bul bir üýbüle kurup, ayal erkek bolup jaşagan üýbüle egerde Allah Taala tagdyrlaryna жазып oşol üýbülede ekige bölünüp bolgan bolsa, oşol üýbüledegi ıntymaqty, iýgilikti, bakty, jırgalçylykty oşonun barın artka taştap, alardın barın unutup koýu bul eň jaman unutu. Andan keyinki bul unutunun dagı bir jamany qaysı bir okuwçu gündördün bir gününde iýgilike jetiş üçün kançalyk kıynalıp, kıyınçılıklarda basıp, aga kançalagan adamlardın jardamy, sözleri tigen ele. İýgilike jetip, eň aldыңкы okuwçulardan bolgandan keyin any okutgan mugallimin, aga jardam bergen ata-enesi, aga jardam bergen dostoru, bulardın bardygyny unutu, bul dagı eň jaman unutu. Allah Taala oşon üçin وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ bir-biriňerge bolgan jakşylyklardy, iýgiliklerdi, baktyly gündördi unutpagla diýdi. Jana adamlardın astında, eldin astında iýgilike jetip, aldyga çygyp, özünün jakşy nasatyn, jakşy sözün aytkanga jetişip, kadırbarkka jetişkenden keyin, tuğulgandan keyin ele şunday kadırbarktуу bolup tuğulganday
ушул ийгиликтин баарын өзү гана чогулткандай болуп, ага жардам берип, анын жанында күч болуп, анын жанында дос болуп, аны колдоп, ага жардам берип турган адамдардын баарын унутуп коюу дагы бул эң жаман унутуу. Ошон үчүн хадисте айткандай, кимде ким адамдарга ыраазычылыгын, рахматын билдире албаса, ал адам Аллах Таалага дагы ыраазычылыгын, шүгүрчүлүгүнү айта албайт дейт. Бул жерде Алла Таалам «Вала тахансавул фадла бейнакум» бири-бириңерге болгон жакшылыгыңарды, ийгилигиңерди, бактыңарды, жакшы күндөрдү унутпагыла дейт. Алла Таалам барыбызды, тарыхыбызды, өткөн ийгиликтерди, жакшы күндөрдү, бизге жардам берген адамдарды, бизди колдогондорду, бизге дуа кылгандарды эч кимин унутпаган, ар бирин кадыр баркын билген, алардын баарын сыйлаган, өзүнө шүгүр кылуучу кулдарынан кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат.